हुजिकी बिमोल की वाफम दु लाकांदा नसाई की ऑनरेबल सीएम ना हाइबीरिबा कोर इशू इन्फिल्ट्रेशन की ओइरो करी ओइरो लोइना अदुदा अदुम कवर तवेबा माना ngasiबोक दा मागी असे आइना फजना ताजाबदा हाइतारेको ngसाई स्पेशल मेंशन नंबर 0 और 7 अगस्त मा अदुगी पोतु दसु फजना यावेबा मणिपुर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर की अखोगी कइनो से हाईवे सिंग फजना कइनो तोगदमनी अदगी सिटीजन अबदि नन सिटीजन जी फजना खंदो कांदा मदुगी डिविजिव एलिमेंट्स जी कंट्रोल तौदौनी काइन हाइरिसे मदुदै दुदा मोइना पाबिबा कोरी सुगी ममिंग पर्टिकुलर दो बॉर्डर फेंसिंग एफएमा हाइबदो पंदबै वानी अदो लोइना इंक्लूड तौब वांगाक्तनेबा अदो अहानबगी मैदान स्पीच अहिंग द पीबदुदसु अदुदा कवर तौदो मणिपुर की अटेंशन अमा क्राइसिस सिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की attention ama draw tawbune haitare okay adugi effectiveness to udana ngasai gi language me amdo munna tadana heta react torkanda sigum baji pande ne ta chaibudu su aranba oigani na mai tham leira po pot ne adu crisis si prolong tawna na bo hot nei political gain lei habidu di leite habne leite ai mathang si ai congress ki spokesperson de laksage ani congress spokesperson de laksani bo wafam je hawkiba sagose numit habatare thursday se da manipur chief minister na thamgi baje manipur ki issue si diplomatically amadi politically masi resolve tawgadabani haiba ofam mukak thamge masida manipur miyam na mating pangbiyo haiba appeal ba manipur chief minister ki market ki pike aduga ngarang si amuk haitare friday numit sida meeting ama cookie job council ga home ministry official ka singa tongba meeting ama khangni haiba meeting ji da mapung oina haiba si santi lakhanna gi damakta community anima ki oiva effort darkar lei अदुगा मरोइना मैतै सिंदगी नोमै कापसलपछि लेपदोबनि हाइबगी वाफम अमा मखोइगी माइकेदगी थमे मरकसिदा मखोइना गरंग मरुओइबा वाफम ओइना थमेबसि डिमांड अनि नि असाइदगी खोइ नैनरिबजे यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर की डिमांड अमा मसि खक्तना गाय अमता गाय पॉलिटिकल सॉल्यूशन ओइगने हाबनि हजिकी कॉन्फ्लिक्ट सिगी कमाई यंगबी मणिपुर चीफ मिनिस्टर से डायलॉग तौसे हाबगी अपील अमदि तौरी अदुगा पॉलिटिकली अमदि डिप्लोमेटिकली इशू से रिजॉल्व तौगदोबनि कॉन्फ्लिक्ट ने इशू रिजॉल्व तौबो यारो हाइदन मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन थमगी वफम दै नकल अमदो कुकी जोब गी काउंसिल की माइकेदगिसु मोइना हाइबसे पॉलिटिकल टॉक से यारिबा मखै थुना इनिशिएट तौबियो हाइदन हाइदे करि हाबिनि आई थमजगे ममांगदसु अखोइ पैनलिस्ट ने याम फजा फजना point मैम थम्बीग्रे अना लाक्सगदो वफम दी होय पॉलिटिकल डिमांड मैम तौब इंडिया से डेमोक्रेसी चटपलेबा एनी कम्युनिटी ओरगसु इंडिविजुअल ओरगसु ऑर्गेनाइजेशन ओरगसु डिमांड तौबगी लोइनी याय हाइतारे मधु पीबा याबा यादबा हाइबदुना लोगी प्रोविजन करी लेदी अतोप सर्कमस्टेंस मैम लेगनी को अखोइना मोर वरिंग पार्ट सिदी कइनोदा सिगी पॉलिटिकल डिमांड सिगी इरोइना सही अनी मुक्सिदा साई 2023 की इवन मे 3 की ममांगदगी मधुदगी लेबाक सिदा लो लेतबदौना सुम लाखिबसे हाइदे लॉ एंड ऑर्डर की इशू मचा मचा ने थोलपसिबोदा फजना कंट्रोल तो होदबदगी हाइतारे सुम सीरियस ओशन गिदना हुजिकसे 21 मंथ्स सुजलेको अदुना सिगी लाइव स्टेज सिदा सिगी डिमांड सिदी मरुइना कैसु नते हानदगी ऑलरेडी थमग्रेको मे की तारीख 23 दा MLA Tarana Minister Cabinet Minister ani yauna ai party ga dipanjara roi panbandana talle moina torkanda aiba zero lama pira kanda madu separate administration je hana demand tawre ko hanma separate administration hire madagi hujikti Puducherry model da union territory adu da haiba lai aduna laiba poti kaino da adugi political demand place tawna bu hona bada somda pura complete lawlessness control tawdana som thamba aduga सिदेसिदा टेरर एक्टिविटीज मयाम अमा तौग्रबने 20 मंथ सिदा अदुदा एनी ऑर्गेनाइजेशन अमा नत्रगा एनी इंडिविजुअल एनी पब्लिक फिगर नत्रगा MLA मयाम अमा इवन पार्टी की रूलिंग पार्टी की सिगी मयाम सिदा कइगुंबा एक्शन मत लोखतना सोम फ्रीली थादोपसे सिना कमाय तगेदा अखोइदा सिगी पॉलिटिकल डिमांड सि लाइब की सीरियसनेस सु लाकदोइने हाबनेदा अदुना मागी था कुंजी मनुंदा गवर्नमेंट तौहम थोकपा लेजिटिमेट एक्शन एज पर दी लॉ ऑफ द लैंड तो होदबा मयाम से सिना हुजिक पोचे सीरियस होरपनी अदुगा चीफ मिनिस्टर न थंबीबा हुजिक मिराज ना हाबिगिबा डायलॉग ना हाबिदुदी सिटी यूनिवर्सल का हाइतारे अदुम गांगनाबा पोटनी बेसिक कैनो हाइतारे खनारदी डायलॉग तोबा कोपा हाबिगी पोटने को अदु कदाइ बोगदा ngasai किरन जुम थंबीग्रे कनागनो डायलॉग तोदुइसे टेरर एक्टिविटीज मयाम तौरबा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अमदा मगोंदा लॉ म लई हाबिगी एक्शन नमदा लोकतना सुम थादो कांदा
ꯑꯗꯒꯤ ruling party ꯁꯤꯒꯤ cabinet minister ꯌꯥꯎꯅ MLA ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯕꯧꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ political demand ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯔꯥꯡꯁꯤ flare up ꯇꯧꯅꯅꯕ violence instigate ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯗꯨꯗ ꯉꯥꯡꯅꯈꯤꯕ ꯁꯛꯅꯈꯤꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯎꯅꯤꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯅꯒ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛ ꯏꯀꯨꯏ ꯀꯨꯏꯗꯕꯤꯗ ꯃꯤꯁꯥꯎ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯅꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯏꯔꯥꯡꯁꯦ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯝꯈꯥꯖꯪ ꯃꯤꯖꯥꯎ ꯍꯥꯏꯕ ꯖꯝꯈꯥꯖꯪ ꯃꯤꯖꯥꯎꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯒꯥꯗꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯉꯥꯡꯕ ꯁꯛꯄ ꯇꯧꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯇꯨꯅ ITLF-ꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯡꯈꯤꯕ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯌꯣꯛꯇ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯝ ꯂꯧꯈꯠꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯏꯅ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯨꯁꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯁꯨꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯗꯤ ꯎꯔꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯉꯥꯡꯉꯤ ꯁꯤ ꯍꯟꯖꯟ ꯍꯟꯖꯟꯅꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯕ ꯋꯥꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯐꯖꯅ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡ including honorable chief minister ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄꯗꯨꯒ ꯌꯦꯡꯉ ꯌꯥꯀꯥ ꯌꯦꯡꯉꯒ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯠ ꯄꯤꯔꯒ ꯂꯩꯔꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ political party da khara session nama tau sum tau ba haitare aduna hujik lai ba poti kaino da adum da koithoga chatraga su any political issue political demand tau jaba khotsa madu logi matungina adum lei jaram gani kaisu kaide demand tau badi tau da bu makhoina tawriba terror activities adagi illegal loiba thabak sing do adudi government na yam thuna check tau ba ma change te tai kaino natabi ta ko aduga hujik si hujik akoina leiriba phibam ji pura hostage situation da leire mayam adum hainari duni highway sem ta chatpa yadre akhoi sidagi makha wang sida kilometer khara sida akhoi jin kano tawga leire ko adu sigi damakta sarkar na lokhaliba action ji karino during the last 20 months sida state government na central government na sigi situation sida kari lokhot khara ge ba akhoi gi flight puraga flight inaugurate tawraga madu achievement amani ga na khallaga haitare ko madu leibak sigi crisis se control tawnabani ga na khanba wakhanda mayam khuba khubugi phibam dudi tokseba madu highway chatya yana na bagi damakta security forces mayam am lesi deploy tawga kamai chalat ga dagi na khanbugi mahutta ngasai flight anihum paihalaga madu da akhoi gi 5000 ticket tu chalhalani Guwahati da Dimapur da Kolkata da ga hairaga mayam onjalaga khuba khubugi potudi adudi solution natte bamta sigum bajing ji taw leire habni da adagi center na haiba potu da haletana statement ji hong kan da ST demand ni amu hai adagi karino ethnic class ne amu hai external aggression ne amu hai taw lebe se si loina hujikti sangjal lei pot se mi gi dialogue taw na ba na body amana sangjal la bane ko kuki jo council na sangjal lei pot se moi di represent tor kadoi si ngasai gi militant organization mayam ama illegal thabak tawraba adagi mihat mipunda khulai paibada moi phataba khudima loina tawraba adu ground rule amatta maintain tawdraba adugumba militant group sing do adugi voice du puraga ne hojik tholkaduji puju puri bane even akhoi gi minister sing yauna akhoi gi MLA haitare manipur gi MLA tara sina puri ba voice tu su adugi voice tu ne okay tamo ai BJP gi maroi bolu chief minister thamge wafam amani dan tamo congress ta thamjarake manipur gi chief minister ne mamang da party function ama da thamge wafam si ai hindu paper ne ko tawjari base if there is no BJP le da taraga di natraga BJP le traga di Manipur will break Manipur se kai gani heaven adu ahama da sim thing recto madu khanara gumsida madu min taabda yam oirani da hojik akoi gi miyam na haitare ko congress party na te sidi manipur miyam na hojik lebak sida governance leitre adu hojik leiriba paliba sarkar se body center and state double engine gi government ni same party ni ai example masam dang pizera bada hojik hojik gi ground rule si phajana ngaktre haidana suji abrogate tawrasi haidana state government gi cabinet na su as well as state assembly na bawa political party gi khena balaitana warep lodana akhoi gi February 29 2024 warep lodana tawra bawda madu gi potu su du sanari bra sanna dabra leiba leitebra khangdringai da su gi gano da payment pitokdana ga leirami bako huji leiri pose aduga sidai state na yada dana assembly da law resolution du bawda law gi matungina niyom sumna center taksan laka da madu bawda implement to honma ngamdraba aduna huji BJP leiram bagi Manipur
hingi haber kai haber no jiki do statement do ko na BJP later ko manipur ka ne platform da ko na kamai khanna do no ai adu da campaigning de okay congress ta criticize to khiba mapung oi ba point ani ni ai tamo da yam ten react to na ba chance ong da epija hoke number 1 Congress ki MP sing na core issue sing si puthok te habani masi mamang da issue BJP na yamna kan na Congress ta criticize to bo from ni masi mari le na MP bimol na thagalak pa ma ki ko ki Facebook statement na bi ko ujare atop wo from amana union home minister hanagi oyamba Congress ki one of the top leader PG number na Manipur se masu hom thong tu ga da bani have ki wo from da ko ki Congress na tumin na lesion li have wo from ani sini kari have ni ai ahad ma desi damarum si yam ten haide si damarum si yam paningdra bane maram di masi hek magi twitch torop matam da akoi gi manipur gi MPCC gi leadership in the akoi gi led by the CLP leader na krom ibu bina khudakta ma react tor kana telephone torga magi twitch yam kanna akoi gi akoi si dagi yaning de haiba potu matang sa de haiba potu tor kana magi si drop to honra bane ko aduna sigi poche hoi masi India ki mainland ki oiba port khara kanu di lei bai adoi targa su masi akoi gi Congress party ki oiba voice amadi nate sidambaram na thamai bang sai gi poche aduna aduju akoi da sidagi state government react tor kanda state government sorry MPCC react tor kanda khudak da drop to hongra ba port amani aduna sidai sida sidi always matam punamakta hujik BJP gi mayam ma lauri chini dana thokani sidi koi federation ji dadi ngasai all India gi mainland gi mi singa asigi kitang kaino se dum laigane ba ko koi gi local gi haitare siga adu sidambaram gi wafam du hoi magi mana reactor photo sidambaram si mamang da akoi gi Congress ki government lairinge de su khara sum problem khara sum laigi ba mi mani adu bu ma hujik political party gi oina di yamna important oina koina ma ka mo post ta paidre adu ga ma si da khudak ta khona drop ta oina tawgre MPCC gi ma kai degi aduna huji adugi issue duma akoi gi site gi di laitre haitare aduna number 1 da ai thamjarage mathang da core issue gi matang se core issue si ngasai gi honorable CM gi core issue si putu ga koi gi hujik lairiba manipur gi yam ugly situation je divert to na sum khona re na khoi de mai lokje ba core issue ji kai no na khoi honorable MP na sungarang amu react to re na core issue ji kai no di core issue ji huji akoi gi internally displaced person mayam mayum hundu omaganda tha kunje suicide to bu ya khola gi stage je yodana wana adugi matek nangna leiri che masi bai mai mafam da hanjan bai du core issue ga damne manipur gi chief minister na si hanjan jo haina gre chief minister khoi praja to khroba manipur gi chief minister khwai chawba ningthau makok sina sidagi haigalaga sekmai dagi lalaga bairo ta chatpa ngamdrabane si palen dai lala chat ngamdrabane sigum bajing si hujiki oiba core issue ni hadana koi Congress party ni lowe aduga karai dagi divert to yana na ba na ITC blame game ma sana ba yana na ba anu moina di hire kani BJP na di masi hire politicize kana na to ino ngasi maksu ai de hujikta evening gi paper da yengje bane ba ko sidai da ka suna ta Congress ki policy na tawrak pani na mahaibam su ngasi gi evening paper da mong thole adu sida de sum react to na ga leiraga di praja na su masi taning oi adu hujiki core issue gi wafal du di praja mayam na decide to rasunu hai tare okay thank you very much core issue kai no have say that the people decide adu Congress ki core issue amadi BJP ki core issue ani si manadri adu Congress na ikoi BJP ki market ki thame bana core issue si puthokta bida atoppada wako issue re have ni adu ga Congress na okay Congress na hai bana ai hujik sim do chalo do ya da Congress na hai bana core issue have si wai si puthora ga da issue je na thaina bo hondai bra have si ai ga ai nikal have you da ina ki AP bimola kuizam gi se ma ngasi bo da parliament da magi performance se he ho da gi ten grama matam sida mana ngangi ba amadi mana puthoi bu pochi am ten na phangum matam da huji bo da ai phajana dum perform to ri na khalle ba ai am ten na lak so ge ai kai da koi Congress spokesperson da mawi na lak chaning ba je mamang da koi gi jiri bangi massacre se masigi si MP bimol de puthok ngam haude tabudu masi particular oina manipur miyam gi am chaw thamoi shokhi ba issue ma khakne masi koi MP Alfred na habatai masi gi issue si in particular in a puthoga thamam do si mayam de am pen da ba ma de faunai kari having magi si tawudi akoi gi bangon da phangi ba matam je akoi gi 75 years of the constitution gi kano to ba akoi gi ka hetare commemorate to bugi aduda
ꯐꯪꯕ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯍꯣꯏ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯃꯣꯟ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯇ ꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝ इलाबोरेट ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ट्रेजेडी ꯑꯃ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯦꯁꯦꯀꯦ ꯑꯃ ꯃꯗꯨꯒꯤꯗꯨ ꯐꯨꯜꯅ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯇꯔꯣꯡꯒꯦꯁ ꯇꯥꯝꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯇꯕꯁꯦ ꯏꯚꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅꯁꯨ ꯀꯟꯗꯦꯝ ꯇꯧꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯦꯇꯤꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯃꯗꯨꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯔꯤꯑꯦꯛ ꯇꯧꯅꯈꯤꯕꯅꯦ ꯀꯔꯤ ꯑꯗꯨꯏꯗꯨ ꯃꯥꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦꯅꯀꯣ ꯑꯗꯦꯟ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯗ꯭ꯔꯤꯁꯤꯅꯤ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯗꯩꯗꯨꯗ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯍꯧꯗ꯭रे ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯏꯁꯨꯗꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ ꯚꯥꯏꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗꯨꯗ ꯔꯤꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯠꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯦꯖ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯕꯤꯃꯣꯜꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨ ꯂꯥꯛꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯁꯤएमꯅ हाइबीरीबा कोर इशू इन्फिल्ट्रेशन की ओइरो करी ओइरो लोइनमक अदुदा अदुम कवर तवेबा माना ngasiबोक दबागी असे आइना फजना ताजाबदा हाइतारेको ngसाइगी स्पेशल मेंशन नंबर 0 और 7 अगस्त मा अदुगी पोतु दसु फजना यावेबा मणिपुर की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना मणिपुर की अखोइगी कइनो से हाईवे सिंग फजना कइनो तगदमनी अदगी सिटीजन अबदि नन सिटीजन जे फजना खंदो कांदा मदुगी डिविजिव एलिमेंट सिंग कंट्रोल तौदौनी काइन हाइरिसे मदुदैदुदा मोइना पाबिबा कोरी सुगी ममिंग पर्टिकुलर दो बॉर्डर फेंसिंग एफएमा हाइबदो पंदबे वानी अदो लोइनमक इंक्लूड तौबा वा ngaktनेबा अदो अहानबगी मैदान स्पीच अहिंग पीबदुदसु अदुदा कवर तौदो मणिपुर की अटेंशन अमा क्राइसिस सिदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की attention ama draw tawbune haitare okay adugi effectiveness to udana ngasai language mayam do munna tadana heta react tarkanda sigum baji pande ne ta chaibudusu aranba oigani na admai thamje tamo nikenda mulak sege aina congress spokesperson da lakchani baji ahan baji yam tena khoi spokesperson na Congress that thank you all for it. I clarify. I can talk again. Alfred ki Dubai talk jo Hajar dia aku nama tu bit tahu kaya buka. Mangsu, adu magi su my personal kan ukra adagi jiri bami thok thok kan masih hospitalized tu nai hai potam su pau su phangi ko. Adu ki ofam tu thai tu kan da hozape mandagi point tu da aine endorse tu bose huziki jointly fight tu mina sai bam kan yauri se. अदुगा हुजिकी कांग्रेस बीजेपी की वार है अदु कछु लेते हैबदी बदु अखोइना तौदुजि कइनोदा हुजि जॉइंटली फाइट तौजे हारगदी लैरिबा पॉलिटिकल पार्टी में आपसे कांग्रेस की वाना तबीदा को ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में आपसे लोइना फमिनरकांदा कौरकांदा लेबाकी इशू थोपो मतमदा मसी नैनबम थोएबा अदुगा हुजि कइदोगे द बोलजे मयामना हाइरे सेंट्रल गवर्नमेंट द लेरे प्राइम मिनिस्टर सी फजना कोई लेरिबा इशू जिदा कन्विंस तौब म संगी हाइरिबको असी पॉलिटिकल पार्टी मयाम से तौमिननबगी दमकता ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग अब कौबा हाइबसिदी रूलिंग पार्टी ने कौगदबने अदु हुजि फौद रूलिंग पार्टी ने सीगी प्लेटफॉर्म अब सेंबीदबसे सी अथु मतम सेंबी ओना आई सजेशन ओना सुम थमजगे को येत पखोट चैब खोट केम नतबिदा सिब नंबर 1 द नंबर 2 द असेंबली की वाफम जी हंजन हंजन हाइनारे असेंबली कौबसिदी अतु केम दरकार होय सिदा संजलिसे अचौबा crisis amaneba huji laise aduna state assembly yam thuna convene tawba ama mathok tai aduga assembly da phajana akhoi all MLAs loina namdani yahol kan da assembly ji sidai ji issue ji khanaba ma adagi mamang na ina panjagi ba all political party meeting ji tawra kan da prime minister amadi home minister phajana unaraga makhoi da convince tawna na ba manipur ki situation amadi manipur crisis se masima tawiyu ahum subada ina haijaning base सुगी स्टेटस हुजी करी लेगी खंगते सुजे एब्रोगेट तौरे यादना स्टेट असेंबली ने रिजोल्यूशन लौब याय कैबिनेट ने तौब याय अदु तागसु हुजी हुजी अखोय एब्रोगेट तौग्रे ने लौ तागदी सुजी लेत्रे हारगदी करिगिनु लेजिटिमेट एक्शन मयाम अमा मखोय मथक लोकत्रि बा हायबसे मोइना आराम सुम तौरगा सुम इल्लगा सलिसे सि ताकदी सुजे अदुम लेरिब्रा नत्रगा लेत्रब्रा मागी ग्राउंड रुना कनाना हुजी मॉनिटर तौरी खोली हायबसे सिगी व्हाइट पेपर मा स्टेट गवर्नमेंट नत्रगा सेंट्रल गवर्नमेंट ना हुजी लेरिबा सरकार सिना प्रजाद थंबम थुई सिमा हाइजगे अदगी अमना आई पॉइंट अमनि द हाइबेबा ngसागी अखोइना ngसागी कनोना जापे मानदना हाइबीबदा ngसागी टेररिस्ट द एक्ट तो अदुगा मखोइदा कनो तो ओइना कांग्रेस ने लाउदी हाइबेदो अखोइ हुजी आइना सु हाइजे सिनी लेजिटिमेट एक्शन लम हेलक एमएलए सिंग लम हेलक पॉलिटिशियन सिंग लोगे मार्ग थबक तो सीएसओ सिंग any kind of कनो दिस दा आइन नि मतुगिना थबक लोकल हाइबसे आइना हाइजे आइना हाइबे नते आई कांग्रेस की माइकैदगी हाइजबने सी अदुम हाइगा लै सी मंगना अखोइना हेक्ता एयर स्ट्राइक तो अदु तो हाइबो पंद्रगसु मसी अखोइना अदुम हौबदगे उना हाइरगा लाको पोने हुसु अदुम थमजैसिने ओके सी मामि थमजरा कांदा ओके तम आई मथं मखा दा वहंगम दं हंजौगे हौजिक सी इखो गवर्नर दा कुकी जो काउंसिल हौजिक चलगा वाई सानरुबा ग्रुप सिका
hana governor of the manipur no live governor se unagre unabada moi thamgi wafam si separate administration ki wafam sini aduga ngasai ki chapman ba demand kuki ki militant mayam se ko wari sana ki demand sini masigi event na prai akhoi ki india ki home minister na road map to end manipur conflict haidana mahak na masigi matang thamgi ba sigida hokiba december ki tang 13 habatai masida आज तक की इंटरव्यू में दमावंद हंगी बजे मणिपुर की इशू से कमाई रिजॉल्व तो होगा है बतुनी मधुद महंगना इंडिया की यूनियन होम मिनिस्टर ने खुंगी पाउकुम से मणिपुर की वायलेंस में से इथनिक क्लास नी टेररिज्म और रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट नते अदुगा रेजोल्यूशन से याम थूला लाकनी तबुतबु ओपोजिशन ना हाइवे इशू से पॉलिटिसाइज तौदुना लेरे political gain फंगल गिना मत करे हैपनिंग हाइवे ऑफर अदुदा उजिकी अरोबी सेंटेंस तो ओपोजिशन ना पॉलिटिसाइज तो दना लेरे हाइबे सेंटेंस तो मक पॉलिटिसाइज तो बने फॉर पॉलिटिकल गेन अदुगा पॉलिटिकल गेन अदुदा केम लेते हुजिक लो तौरिसे मणिपुर की इशू से आइना ममांग ना थमजग्रे को सेंट्रल गवर्नमेंट ना खंगना खंगजिन नतबे एरिया खर लेरी मरम दि कइनो दमागी नैरेटिव से गालेगा इथनिक वायलेंस ने मु हाइबा गालेगा टेररिस्ट करी एक्सटर्नल एग्रेशन ने हाइबा सिगुम मयाम मसी मतम लेत्रे को सी रिमाइंड तौजररोय अदुना हुजिक लाइबा पोट सी कइनो दा सेंट्रल गवर्नमेंट की अखोई की पॉलिटिकल लीडरशिप हाई तारे को बीजेपी की स्टेट जुगाई सी पॉलिटिकल पार्टी से बनते बर्सन में आपसे हाल इतना सुन चेंज तो बसे सीना प्रजा में आप दसु अखोई दसु कंफ्यूजन न मतम लेहल लेबा अदुना सी की पोट सिदा हुजिक नसाई मीरज ना हंगबी के क्वेश्चन दो अदा सिदैसिदा अखोई की हुजिक मागी रोड मैप हाइबा पोट से अखोइना उबददी अमल लेरंबा याय मखोगी खंद्रे अरोनबा अदुगु मदुई पोतो हुजिबोदो रोड मैप तो उबो फंगदे लेती है तारे कमाइना सोल्यूशन पर कदोइनो इसे अदुना अदगी गवर्नर की रोल से सिदा इन ngसाइदे पनिंग बमना हुजिक गवर्नर न मणिपुर तौरिबा रोल से गवर्नर की रेस्पोंसिबिलिटी जे पेमा दोइने न खंगबिरे बादी याम लिमिटेड रेस्पोंसिबिलिटी में ओइरमगनेबा सेरेमोनियल एंड एग्जीक्यूटिव करी की लेजिस्लेटिव की लेरगसु हुजिक सुपाई पसे लगादा आर्टिकल 356 से हेड प्रेसिडेंट रूल लेरबदो तौबसे मणिपुर दा सिगुम मयाम जी इशू जी लाकपसिदने आइना ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग मथौ ताई हाइसे गवर्नर ने चलगा यूनिफाइड कमांड की मीटिंग को खलैबा अदगी चलगा माग उनरो कांदा सिगी वारी साबगी शेड्यूल गाजी कुकीजो काउंसिल नगा मीडिया दगा लौथोरकबा तौरइबा जिंगसी येंगबा कांदा सिचुएशन से अलार्मिंग ओबा म लेरे हायगती मणिपुर की पॉलिटिकल पार्टी में आपसे कवर कांदा खनर कांदा कॉन्स्टिट्यूशन की मतुंगिना कदाय बहुदा गवर्नर ने तौबना करी स्टेट गवर्नमेंट ने तौबना करी हाइबसे सी बहुदा नैनबगी मथौ म तारे हाय तारे ओके अदु इतारगदे हजिक कईदा दमोदा वहांगम दंजो अदु इतारगदि ngasai की पॉलिटिकल गेन से कांग्रेस ना हजिक लेबो कॉन्फ्लिक्ट सी कांग्रेस ना पॉलिटिसाइज तो दे पॉलिटिकल गेन की सुंग खन दे हाबसी पाखुम मोद बिदोब्रा मसी सिटी कॉमन सेंस ने पॉलिटिकल पार्टी है सिटी मागी पॉलिटिकल एक्टिविटी गाक्तने अदु अखोइना रूलिंग पार्टी अमदा ओपोजिशन दगी मागी असोय अराक अदगी मागी चिथबा नाथबा नांगक हाइबसिदी मसिदी अखोइगी कनो चनबिने हाइदा कन्वेंशन ने बा कोई तबुम तो थबक ने अदुदा अखोइना चैरुब नते मागी अहोबा असोइबा मयामदु ngang वाने अदु सेम थिंग सी बीजेपी ने जो कांग्रेस तौनी सिदी अखोइना पॉलिटिकल ट्रेडिशन पॉलिटिकल कन्वेंशन मोइना सुम चनरा लेरबा पोट ने अदु क्राइसिस सि प्रोलॉन्ग तौनना बहोत नै पॉलिटिकल गेन लै हाबिदुदी लैते हाबने ओके